ciri suri si pulau orang lagi peci pulau langsung ciri suri si orang ni dan yang non kubu nasi kuansi di peci mah lalu non isi bangga lalu letak jirikan dia ke bawah rong cijen rong parkom lepen rong langsung lalu thong arwah karena di kantor asal yang karena tu nama sponsor itu tipo, langsung di tipo na bangke lagu hino, je karbi tu mahawar ke long lokal emisi mate, CM, MLA, MP, tapi nampak officer semua lelelo. Officer sumke le dim rara phan klar staff pen bikini ji phan ipia sayang ding claim kan da rat mali ke long ye phan nahe puthak si edon kan no to mas council pen ini amring council si lo tame la som thok si lam che pechoy lo la pen ke milita arjudun lo nakar jutunan to bandan sampik lo alang dunta dongyong ban kali kar ke mara akisung kan kapijok dia farsalang mungkin nakal kilo baka chini ne hormolang kena dilo tapi munan ke lita terus waida kelas tapi ke khan dia pasini da bori pon nasi nasote dan situ dia kan ke khan chimu la pen jong du mara tunta ladat ani arong lo la pen ke la kiuna na sayang den ke munang tu bhanang hang ko al sila anujok ke sompon dia khan itila chiko pen dia tunda bori pon Sar la pela mukhim lang hemso kim tang tere puthak pi poisa hum ke thom ne kan do ana hormu jong si do pulong te nang phan ni ngarong olo hemso kim ke tang te ana mukha nang sipto ge ke nili phana pino asi pi pos ge pe tang ke dekna lahai pada ngi kori po ben poisa didlo ma lahai pada ni kori pe kecok ce pane yo si tang poisa pangling chudet pulong te officers pen chenglok gram sibok pen chenglok gram sibika pen chenglok GE pen chenglok dia ophanan tame niko atek ben momlo jeng yelta ben momlo BDC chairman tame harogara konsensia sansada edom party sigat lo sronil si appointment ta pilo lahaya sa ingling petang tesi ni jel ben atek ben lalu lapen depo alang reporter nga joban ke ining asam government din ke ko bajar bang ke 5% kabat lo 5% na bang ke Iltum tuning gelong ke purane course iti faroti lapenon mang ke uti farohinira 600 uti farohinira suri unko raisia tangka mate 4021 crores bang ke lake iltum SOP je tangka long lo lapenang palra me uti farohini hala kuti koroni bang ke tangkalo nanama kenang sok nonoson interaction program bang lo ratum pine open space nang ji skill development nang ji tower nang ji hala ke deng konje phangsi la ke kurso bangum pepen kuti bharat sokra kuti ko raisi lasina tu matha nai hala ke jeta hala department ke jeta katum non molo hala tumle ke solai gali nil tum solai la ke dohara tangkata hala non molo ke mane helmet textile da ho mane ke national highway 4 line ta ho hala tumle ke solai gali la ke nil tum solai wholesale tu mama kachari nang tum dami mo reporter tum da election thodu lo high level nang tum solai ko chopom